Yes, tukwaniriza kongeza kona ko turi kusigicha Premier atenga tukamati anniversary y'omwaka gumu atenga celebrating anniversary y'omwaka guno kubanga badizaho bakastomers babwe mu mbere yo tusanze mwenu Dr. Shai mukama yakumpa tusanze muku basajja muganda waffe mukwano gwaffe atuinspire okubanga tukole ebintu ebimu ate sawa eno tumuyina kuba abamu tukole ebintu nga byekulabirako byaffe singa abantu wano tubateeka kuba ne tuliko sawa eno ate tugamba Western Uganda singa tena weeri nakwakira sebo chonga tikumanya Ruganda ibwana ogamba ne bimanyisa cyo muri nyakori tinabicenga tubabicenga narujaze muno wano wanje abantu basigini chonga tukumanya Ruganda chonga tushemeriro mnonga erizoba egisignature tukagitandika yote turi bakama bayo chonga tukagitandika na mukama wayo omukugitandika okwe yatereza bitukunda nco kureba erizoba a birthday nyoni yeta birthday ya signature twagarika echo rojaze na chakanisa mubuzi na za fireworks zo zatandika because pata yatandika nochanga okana mazima Dr. Shashameri nyona shamero nakora kimwene na rojaze abanzara musi abantu abanyambara mwena nimbara musya kandi nimbebaza munonga bo kutagira itwe ngasiginisha Premium Lounge omwako gwahwire ebiro 30 ngebi tukatandika osiginisha and I think we don't compare. It's been a very good journey kurga twatandika na hati nutsimo bahagize bwanyu mwena abanyambara nabarga Kampala nabarga hano hona omuri Uganda mwebare Dr. Shai ontaganisa nanye nakubuza buzo bwanje uche okay kubuza zironga zibutara mu ruzungu Dr. Shai amani wa jungle producer amani wa jungle presenter amani wa jungle songwriter bizimazi mani tushori byona nimbikora ni producer ni songwriter mwana byona nimbikora na doctor ndina doctor nuko namazima Dr. Shai professional yawe niki profession yanje yawe niki okay profession yanje nyonka shoma counseling and guidance kana shoma MD music dance and drama omuri Zimbabwe ihanga ya Robert Mugabe yafire nona shomire omuri Bulawayo district agwa Dr. Shai batakumanya ati mwamanya niza kurana tugamba runyankore bwanje mpobutano bwanje konga sigayi inabana uza kongana nyenoche ngambiri omuchungwa omuruzungu nibagweta ki orange tuluka taxi pakageza kona ko yetu ina mukuru Rogers omukire kaka no owulirota nimbranye n'amashemero mingi the fireworks nozireba. I think it's one of a kind. Mbara echiting kwamya ngwino ndirabe yatukozire kandi ndwenda ko bahereza umwaka ogutwatwandika omusya ndwenda ko bahereza mpaka nyanda wasibura abantu bawe abantu bakwate ekishatu lyabo signature Premium kandi omwe abamemba babo tukwe ninga habodi yabo ruho ntwenda osibura abantu aba Apex TV kandi eki kiryagumaho from today and onwards kujangu Apex TV ekisho omwanya ogu yakapitalinga echabe churuho mwamini anniversary y'omwaka gwanyu gumwe nyanda osibura abantu abakade okubebaza in humble way obebaza okubasima abantu abarabe ba Apex TV abahagizi ba Signature Premium Lounge nimbasima munonga kuruga mutima gwanje mwebare kutagira kandi mugumize muno mutagira nitwe we promise the best service mpaka mumulide ali kukaba bitakonda tuli kwa Apex TV gana kumukutuka fungwa YouTube osachinga Apex TV jo solwango mfuna muri chone kibadde ku signature tetu kyabireta sindi tanayimba badansa tebanakola wabula tukyali mu kuominga de pate kokashika ka sponsor ka bufinitwe yes mbani nikulabiwe ondebe eshayo naho rizire nzakubakira sign out.